baravuga ngo iyi pirizo irimo abagabo badasaza ngo mukanya bumva ko hamanuka imbaraga. Iyo dusenze hazahamanuka imbaraga bavye. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ibyunyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya Eraroba. Oraho ibigatu uteshuka ngurekimana mani dahemuka Ekeraho. Mani dahemuka. Amaze ngo bakungutikire bagikunguta mu gicuku cya sabunani. Ijuru ngo rimanura imbaraga ngo zinyeganye zisi. Bumva ko ifatiro z'inzupirizo ko yamigira ngo kakakakakaka ngo bumva ko amangufura tara. Iyo dutaramye duhituririra data hari biza bitaraka byari bitubosha. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Hari ibyo tuzadukemura, hari ibyo tuzaduturaguritsa. Senga umima nasanze arimo kumesha umukristo urugendo rwiwe sinzatinya mfite uko iri uwo musozi gusenga nta misozi imwe urika imbere y'Uwiteka mfite ububasha bwo gutegeka no guhindura imigambi y'umwanzi Satani. Imigambi y'umwanzi Satani. Twese Imana icyubahiro. Samani. Haleluya. Haleluya. Biriya bikomeye nta kindi kiza kibihota. Niyo twinjiye mu cyumba cy'amasengesho tukabanga babwira data azaridura imisozi imbere yawe. Nta musozi uzuhagarara imbere y'abanyamasengesho. Nehemiya ngo yamagenda yamayicara. Aha Bibiri izikurura ariko inyigisho za Bibiliya zivuga ngo yasenza amezi 4. Kandi ngo asenga. Reka tumusome niho mwumva cyane. Ngani mundebere Nehemiya babasome. Nimusome Ezra ibice 10 murongo wa 4. Undi aguma arebe Esteri ibice 4 murongo wa 15. Dusome Ezra ibice 10 murongo wa 4. Nta mumama mubangutse gusoma. Nari mvuze ngo dukorane n'abamama ngaga soma. Arari kubera ko igiterane ari cyabo namwe mugomba kuza mukora ntimuza muza gusanga mama mwicara. Ubundi araguma arebe Esteri ibice 4 umurongo wa 15. Ngaya soma mu izina rya Yesu. Yego. Jambo ry'Imana riravuga ngo zuka kuko ari ibyawe. Zuka kuko ari ibyawe. Kandi zuka kuko ari ibyawe. Kandi turi kumwe nawe. Yego. Tutinye. Ubikore. Amen. Amen. Nanone ndabonye Esteri ibice 4 umurongo wa 15. 14. Ibice 4 n'umurongo wa 14. Wagiye kure kandi uzi gusoma cyane. Fata mikrofone bumve. Bibiliya yavuze ngo Esteri 4 ibice 4 umurongo wa 14. Yego. Havuze ngo kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe. Kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe. Nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Haleluya. Komeza. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Komeza. Ahari aho icyatumye ngo umwamikazi no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Yego nushaka kurekeraho. Ahari icyatumye wimikwa kugira ngo umwamikazi no kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki. Turi mu ijambo rivuga ngo ni wewe bireba. Haleluya. Ni yo teme twarihaye ni wewe bireba. Ijambo ry'Imana ndarikunda mu rwego nto gusobanurira ngo bashe kumva. Kandi ntangira gutarama naciye mu bintu byinshi nyine byo gutarama
zambabwira ngo imyaka kiranjana ariko mu basore bari bazi kubyina za ngombe na za gasore mu buto bwacu guhera ya masaha y'iwacu ya ruguru yo gutarama bugaca mu gitondo bagakingura tutari kuko sinari mbyibushe sinari niremereye nari ngifite imyaka mike. Icyo gihe cyaraduherekeje kandi tukirambiramo nico cyabyaye ibingibi nico nzashimira Imana. Haleluya. Mutangiye muri bato byo tubifuriza muzabyinira Imana muhimbaze muramye mube abagabo bakuze n'abagore bashaje. Igitaramo kitaracapa kuko igitaramo kuriya muza mukibona n'imvyeyi. Amen. Hari abatovyumva turi mu bagabo cyakamiye kigikamiye. Ni imvyeyi itaziteka kandi zayicara ari imvyeyi ntizi bumusunga. Nico gituma ugomba kugikunda ukagikundisha umutima wawe wose. Kunze kubwira abantu ngo ndara ahantu hahenze muri hoteli hishurwa amafaranga menshi narajijwe n'igitaramo bwanje bwa mbere. Nambara ikoti ryiza rihenze naryambitswe n'igitaramo. Nambara igikweto cyiza gihenze nacambaye ngihawe n'igitaramo. Nico gituma igitaramo si ikintu cyo gukinisha ngo muza mugifata minenegwe ngo muterere. Ni imvyeyi. Nambara izina amahanga amaze kumenya naryambitswe n'igitaramo. Nzanibuka dutaramye turi batatu kunda kubibwira biwacu ahantu Imana ituvugaho twari tutaraza mu buhungiro. Imana ituvugaho ko turi batatu nico gihe Imana ivuze ngo uzaba umukozi w'Imana. Myaka iratambutse nibwiraga kwaho ivugiye ariho nzobera umukozi w'Imana. Ariko ikibanza Imana ivugiyemo tugatekereze ko ari kizagukoresherezamo. Hari ibindi bibanza Imana ibihaye itegura. Abo bacu bombi bageze mu bihugu by'abazungu ariko bamwe bavuye inara abakozi b'Imana. Sinigeze mbigiramo ubute kandi sinigeze mzisondoramo. Ndiko ndaza shaka kubabwira ngo ni wewe bireba. Bwana sifiwe. Amen. Manije kubafashiriza musenge nitonde. Numvise ibyishimo byantanze kariyo bintanze biza bingora ukuntu. Kuko iyo ntekereje Imana ngatekereza imbaraga z'Imana. Numva ubuzima bwanje bukomeza kuba bushasha uko bwije nuko bukeye. Narimbabwiye ko ico cyaherekeje kiza kubyara ivuga butumwa. Nabaye umuvuga butumwa w'umuyumbe nyine wo kubyina w'ibitaramo birya by'iwacu. Nyuma Imana yakomeje igenda yagura muhamagaro wayo n'ubwami bwayo muri je. Gwera 2010 ndangije ishuri rya Bibiliya. Nibwo Imana yambwiye ngo ngiye kuguwarugurutsa naha nakubwiraga ko unkorera. Ico gihe Imana impereza condition. Ni wewe bireba. Imana impa condition. Irambwira hari adutuye muri uriya muhana harimo ari amakanisa yose ngutarobanuye ku butoni. Uyacemo uyabwiriza ubutumwa bwiza nyuma nzobona kukwagura usimbuye umuhana. Narabikoze ndabitindamo na makanisa menshi murayazi ubu tufite nimba 20 nangahe. Ntaryo nasize. Niryo tekereza ritogendwamo jewe narigiyemo. Ubutumwa ni umutwaro uzukuraza rwa ntambi. Ni ikintu kiza kikubuza ibyishimo abandi banezerewe
kandi mu bigaragara nawe ntacubuze ariko ukabura amahoro. Nico kintu kizagituma umudamu wawe agutekera amara guteka kikakubwira ngo nturya ukabireka bihari. Nturyama ku matora, karara wivuruvunza hasi kuko ni wewe bireba. Amen. Ezra wa data ndamukunda yatashe mu gihe tangabo cya gatatu cy'abayuda bava mu bunyagi Babeli. Babeli bayimazemo imyaka 70 yari yarahanuwe na Yeremiya ababwira ngo nimureke ibyaha nimutareke ibyaha. Nebukadinezari araje abajana ngo muzamara imyaka 70 Babeli. Baragenda abayuda bizanira abanuzi babo bibinyoma barababwira ngo twikomereze. Yeremiya yaracanganyikiwe yaradanganyitse. Bamwe bararuwa baraza, umwe araza araruwa aramubwira ati nimba tunagiye jewe Imana yambwiye ngo tuzagira imyaka 70 ni imyaka 2 cyangwa 3. Ayi Yeremiya arababwira ngo nimuceceke mbabwire. Bwaca mu gitondo akababwira ngo nimuceceke mbabwire Imana iravuze we. Bwana sifiwe. Amen. Dufite abanuzi babaranga mitima maranga mutima gusa bari mu kutubwira ngo nimucakira imigisha ngo nimucakira imodokari nziza n'amazu meza bikamera nk'abandi bavuze ngo mbukire ibintu wakura ukuboko ihene iri heyi kabura bakakubwira ngo fata inzu ugafata ubusa bakubwira ngo fata imodokari ugafata ubusa. Yeremiya arababwira ngo umvishe Imana yayishaka. Imana irambwiye ngo abayuda ni mwiyana. Abayuda bari bafite ibyaha 10 ngo bamuha urwamenyo baramuseka cyane. Yewe ni wowe bireba. Imana kirakubwira ngo haguruka ubwiriza isi uyibwira ubutumwa bwo gukiza imitima. Ni wowe bireba. Muvuga ngo Bwana sifiwe. Amen. Inyana ukuri kw'Imana we. Bibiliya yarambwiye ngo baranga barinangira Imana ibazanira abakarudaya barabashana babajanye ibiheta ngabo 3 sibyo nshatse kuvuga. Bamaze gushika ngo baratinda imyaka 70 igeze yavuzwe na nabi Yeremiya ngo hari amaze kwima Koreshi. Daniel ngo aje ibwami iwe yarakora ibwami ngo yinjira muri biblioteke y'ibwami ngo asangamwo wa muzingo w'igitabo cya Yeremiya awuzinguye ngo agwa ku buhanuzi buvuga ngo imyaka 70 nishira ngo Imana izagenderera abayuda ngo isohoze icyo yavuze kuko itara rya Dawidi ngo ritazazima muri Yerusalemu. Ngo harageze imyaka 70 yari ikwiriye ngo asanga harageze aho abayuda bagomba gutaha ngo afata cya gitabo akimanukana ku mugezi Hidekeli ngo aje gusenga Imana. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Isura ya 9 ya Danieli ni ya 10 ngo amarimisi 21 ngo apfukamye ku nkombe y'uruzi Hidekeli. Bibiliya ivuga ngo ico gihe sinihezuraga ngo umutsima nubwo ari mwiza n'inyama ngo ntacyo naryaga ngo aririra Imana asenga amasengesho 3. Ijambo rya mbere ngo yemera icyaha abayuda bakoze aravuga ngo abayuda twaracumuye Mana duheze Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo Mana abayuda twaracumuye. Kwemera icyaha n'ubutwari si ububwa si n'ubuswa n'ubutwari. Ariko ikigoye none abakristo benshi bari mu kuburanira icyaha bakavuga ngo uzana umudimu wambonye ryari uzagenze gute. Ariko ijambo ry'Imana rizarimbwira ngo Dawidi zosoma isura ya 12 ya Samuel wa mbere Natana amaze kuza ngo amubwire icyaha cyewe ngo Dawidi yumva cumiswe icumu mu mutima ngo aje imbere y'Imana. Zaburi ya 51 ngo aje gusenga Imana ngo abwira Imana ngo Mana haleluya. Haleluya. Aravuga ngo Mana we undemera umutima musha ngo kuko nsanganwe warashaje ngwe Bwana uniumbie moyo safi ngo uyifanye upya roho iliyotubia. Aravuga ngo usinitenge na uso wala roho yako takatifu siniondole. Amen. Aravuga ngo ntunkureho umwuka wawe wera Mana. Iyi Mana ngo yemera ibyaha by'abayuda arabyikorera ngo asha kubipfukamana ku nkombe y'uruzi Hidekeli.
ijambo rya kabiri ngo asaba imbabazi aravuga ngo Mana nubwo Abayuda twacumuye dukora ibyangwa nawe ngo ariko haracara amasezerano y'uko uzotubabarira. Ijambo rya gatatu ngo yibutse Imana amasezerano ngo abwira Imana ngo avuge mu kanwa k'abakurambere bacu b'abahanuzi ba Isaya na ba Yeremiya uravuga ngo imyaka 70 nishira ngo uzoducura twongere tuje kubaka Yerusalemu. Ngo none harageze ga hangura abagaragu bawe ngo arangize mama ngo azamukana wa muzingo w'igitabo uhereza akoresha muri wa muzingo w'igitabo urimo ubuhanuzi bwa Yesaya iwe yari yaravuze izina rya koresha ngo ahita imyaka 200 koresha ataravuga. Aravuga ngo nzahamagara igisiga camerwe kivi burasirazuba ngo ari we mugabo ufite umugambi wanje uwo ni koresha yari kwahanura. Mbese Imana icyubahiro. Haleluya haleluya. Amen. Arabaga Imana yahagurukirije mu mugambi hariyo abadamu Imana yahagurukije mu migambi kandi irabazi izina amazina yabo. Tizivuga ngo yuzu utikura tiyovuga ngo yakirepe izivuga ngo mama nak yaravuze Yesaya yaramutungurura aravuga ngo mpamagaye koresha ngo azaza turutse burasirazuba ngo ameze nk'igisiga gifite amerwe ngo uwo ni uzaba wikoreye umugambi waje. Ngo akubitiye umuzingi igitabo aravuga ngo Imana ya Isiraheli naje yamvuzeho aravuga ngo nimuhaguruke mutahe. Muvuga ngo Bwana asifiwe. Haleluya. Mu bantu bose tibakorwa ku mutima ariko ngo ahaguruka Zerubabeli umwami ngo agenda ari guverineri wo kuyobora intara ya Yerusalemu. Hahaguruka na Yosuwa ngo agenda yikoreye ubutambyi kuko umwe yari agomba kuyobora abantu mu buryo bwa kiserikare bwa kiyobozi naho Yosuwa ngo akaja kubitamba akayobora abantu mu idini ngo bamare gushika batangira burya kubaka basene baratina batobiya barabyuka. Iyo duhagurukanye inyenyeri hari abanzi bayirwanya ariko uzuhagarara ku masezerano y'Imana yavuze. Amen. Haleluya haleluya. Uzuhagarara ku masezerano y'Imana yavuze. Muri bimwe yaravuze ngo niba hari Imana yavuze agarara umusozi n'ukurizo shitsa ifa kuba iyo yabivuze we ihora ariyo kwizerwa ishobora kwivuguruza n'ukurizo. Mbese Imana icyubahiro. Haleluya ishobora nimba hariho icyo Imana yavuze ihora ariyo kwizera ife kuba ariyo yabivuze atari abantu bakurengeyeho barakubesha. Bamwe bari mu kubabesha bisuza amarangamutima ariko nimba ariyo yabivuze neza ukumva ijwi ryayo n'ukuri ko Imana izabisohoza. Bibiliya ivuga ngo hariya muri Hagayi igice cya mbere ngo babakange Zerubabeli na Yosuwa ngo bamabagira ubwo babahagarika umurimo w'Imana. Baravuga ati twoguma gukomeza ibi bintu twobizira ni wowe bireba reka ubwoba gituma bagukanza uremera ariko muzamuntangaza ngo reka mbivemo ngo sinjaye bamaze kugira indirimbo anga ngo ndimubwira burya ngo nije bavuga ngo reka ngo ndirewe ngo naniwe kwicaraho mbu umugore w'umugabo n'abana se ngo abagore basigaye birirwa bantwara anga hose ni wowe bireba ni wowe bireba. Imana ngo ibwira Hagayi na Zekariya abahanuzi ngo nimugende mubwire Zerubabeli na Yosuwa ngo se bazi icyatumye mbakura mu bunyage. Imana icyubahiro. Haleluya ngo bagiye gupamba amazu yabo ngo nabo bararetse kubaka urusengero baje gupamba amazu yabo bayagira ibitabara ngo nayo inzu yanje ikomeze iri umusaka. Mwababyeyi mwe ni gute inzu y'Imana yo bumusaka muhana? Mwabagabo mwe ni gute inzu y'Imana yo bumusaka muhana? Ngo nibabwire ngo babwire ngo nibibuke ibyo bakora ngo nibazamuke baje ku misozi ngo baje gutema ibiti ngo baze banubakirizo. Imana ikunda urusengero ukomeza mubona iyo mupambye urusengero gutya Imana izayaminezerwa ikavuga ngo aha ngomba kuhamanuka nkahatanga umuriro. Musumwe Sulemani yararwujuje ngo amare kurwuzuza
ngo azana aragenda bikura ibintu bya Dawidi bya sekuruza Dawidi byo gucuranga biriya baririmbyi bazabakora. Ejo naranezerewe ndi mu modokari badi kazambwira shoferi ngo subiza mbwa ku karirimbo kari kagiye araririmba ngo inkingi y'igicwari agarara mu rugo rwanyu maze ngira ijambo nako maze ngira ikida dasusuruka shira nibeho maze ngira ijambo bawe n'ijuru. haleluya Haleluya. arababwira ngo muri abagabo bakuza mukajya gupfunda imitwe mu rutara musigaye murangiza umurimo wanyu ngo basende barati na batobiya baravuze mukama muutera umugongo nico cyatumye mbazamura nkabakura mu bunyage kandi narabazanye ngo mure kumvurira ngo ni muzamuka Imana iravuze hagaye aravuga ngo Imana iravuze ngo nimuje ku misozi muje gutema ibiti ngo muze muntu bakirizo ngo nzanezezwa nayo kandi nzahimbarizwa. Zekariya warababwira ngo sikubwa amaboko ya ngo sikubwa imbaraga zanyu bizatuma mukora ngo ahubwo ngo ni kubw'umwuka w'Imana ngo yabashizemo ngo niza babashisha mukabasha kubaka umurimo w'Imana. Uriya muririmbyi aravuga ngo nimuhaguruke tuvugire uti nimuhaguruke umurimo w'Imana ngira ngo twekuwe tuzima kukwege cyo musani twasezeje udakora ntuzakora umwanya wawe. haleluya Haleluya we udakora ni wewe bireba nudakora ninde uzokora mu mwanya wawe. La fossa pine topera arikola ukireba kuri Tobiyasi senebara anugabane wamare barazamuka bama baje gutema ibiti baraza bubaka urusengero rw'Imana ruruzo. Imyaka 80 ishize batashe ngo umunsi umwe Nehemiya abona Nehemiya yarasigaye ngo abona abagabo bavuye i Buyuda ngo aje kuzira arababaza ariko ngo nubwo yarasigaye kandi ngo yari umuhereza w'umwami ngo umutima we ndi wari waratekanye ngo areke kubaza inkuru za Yerusalemu. Kangahe uzurarana umurimo w'Imana muri wo kumva ugomba kumenya amakuru y'umurimo w'Imana ukamenya umurimo uko waraye ukamenya uko umurimo wazutse. Kangahe ni wowe bireba kumenya nimba umurimo w'Imana ukeneye intebe ukeneye imeza ukeneye za mikrofone ukumva uwo bigira nk'uruhara. Ngo abaze Hanana aramubwira ngo abasigaye bataragiye mu bunyage ngo bagize ibyago byinshi nkike zarasenyutse ibituro by'abasogokuruza byarasenyutse. Yerusalemu ni indangare yari yubakiye inkike Nebukadinezari yari yarazisenya arazitwika. Nehemiya aho Bazerubabeli n'abayisuwa bakoze kibubatse ubusengero barekeraho bati umuhano uracyari mu gisuzuguriro ati aravuga ngo asuku nkora iki aya maboko y'umwami ko ntahono ko atonde kurangongera aho ni zino tibikunda none nkora iki ngo yigira inama ngo aravuga ngo bene aya maboko tuza tuyasengera. Haleluya haleluya tuza tuyasengera senga umima nasanze arimo kunesha umukristo urugendo rwiwe sinzatinya mfite uko Iri uwo musozi. na misozi imwe
murika imbere y'Uwiteka mfite ububasha bwo gutegeka no guhindura imigambi y'umwanzi Satani. Imigambi y'umwanzi Satani. weze mani chubero samani haleluya Haleluya. biriya bikomeye n'ikindi kizakibihota niyo twinjiye mu cyumba cy'amasengesho tukabanga babwira data azaridura imisozi imbere yawe nta musozi uzuhagarara imbere y'abanyamasengesho. Nehemiya ngo yamagenda yicara aha Bibiliya izikurura ariko inyigisho za Bibiliya zazivuga ngo yasenze amezi 4 kandi ngo asenga. Reka tumusome niho mwumva cyane ngani mundebere Nehemiya babasoma igice cya mbere umurongo wa 4. Nehemiya twumva isengesho rya Nehemiya asenga ngo Imana imubonera uburyo aje kubaka umurimo wayo apana gufa kugenda. Kandi igice cya mbere umurongo wa 4 Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 pana kwa mufa kwiruka utabajije Imana. Yeah. Yeah. Yego. Nushaka kuhagarara maze kumva izo nkuru ngo ndicara ndarira ngo mara iminsi mbabaye ngo niyiriza ubusa. Niho nari mbabwiye ko inyigisho za Bibiliya zo zazivuga ngo iyo minsi yo kurira babaye yisonzeje ngo yatwaye igihe cy'amezi 4. Kandi akaja guportokora umwami ndaruye Nehemiya ati nzoguhudumiya ariko ihotoma muzigiti n'inyenyeri zazimye n'amasengesho mwazimije nzoguhudumiya uruturaga ruvuge. Ikikugoye uzukijana imbere y'Imana uje gusenga Imana ishoboye byose. Amen. Haleluya. Haleluya. Dangurura maze utangariza abafite intimba we bwira nabo bose bashaka kwira dufite Imana itabara bayo iyo dusezera. isi ya none ikeneye amasengesho yabera hirya we hirya no hino hari mutabarwa. Isi ya none ikeneye amasengesho yabera amina hirya we hirya no hino mana we gasimani chubero. Haleluya. Haleluya. Amasengesho umunsi wa Paulo na Sila zakozwe n'intumwa 16 ngo babakubitiye mu isoko ariko tekereza gukubitirwa mu isoko kandi ngo umuntu yaza bakubita icyahuye naco takubabarira bakubita babamenagura inguma baravirirana ngo bamare babatamwo za karaka barabajana ngo bakingura icumba cyo hagati babatereramo babwira umurinzi wa gereza ngo ngaye gufunga umuryango wa gereza kubiteye ingufuri numara ibyabo bashenzi tuzobimenyejo mu gikona ariko birizivuga ngo mu gicuku nimuvuga ngo mu gicuku nibangaye bazasenga mu gicuku cya saa 8 mu gicuku amasengesho mu gicuku gutya wikuye ikirengeti amazi ukabyuka ukicara kuri wa muririmbyi yavuze ngo irakuzi nkakurya ukanguka ukicara hirya no hino ngo ziruka baravuga ngo iyi pirizo irimo abagabo badasaza
ngo mukanya bumva ko hamanuka imbaraga. Iyo dusenze haza hamanuka imbaraga bavye. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ibyunyura mu biruhishe nshuti n'iby'igihe gitoya. Araroba. Oraho ibigatu uteshuka ngureka Imana Mana idahemuka. Ekera. Mana idahemuka. Amaze ngo bakungutikire bagikunguta mu gicuku cya saa munani. Ijuru ngo rimanura imbaraga ngo sinyeganye sisi. Bumva ko ifatiro z'inzupirizo ko yamigira ngo kakakakakaka ngo bumva ko amangufura tara. Iyo dutaramye duhaturirira data hari ibiza bitaraka byari bitubosha. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Hari ibyo tuzadukemura, hari ibyo tuzaduturaguritsa. Biriga bikugoye bibwire Yesu niba uzumenagura ani ruhota ariko tuzaturuhotiye twagiye mu masengesho. Ndio Icyo gihe tuzaduhota imbaraga z'amapepo n'abazimu n'abadayimo bakatubisa muri senine ni pishe ni pite ni roza mwando elelelelelelele. wadanganya Adamu na Eva kwa ujanja wako. Shetani umeharibu Mwenyezi wako. Sasa Twese Imana icyubahiro mwaruziriko. Haleluya. Haleluya. Ngo bamabona ko imiryango yose yamigira ngo yama yasoma yose irakinguka. Ariko iyo data yavuze yaritamuruye Ngishima uwa reka ngusabe uwagarare kuri iryo jambo nawe wari ukugarije uyu mugoroba weyuke mu izina rya Yesu. Ndio Murizi wa gereza ngo yamasanga imiryango yose ni wazi atigitangaza imbohe zarayisigiye ndapfu ngo atora inkota ngo aje kwiyica. Pawulo saragira ubwoba yataramye kibirare data kamutiza igitambo. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba. Milango ya gereza ikafunguka. Milango ya Ahora aramubwira ngo we bise umunsi wo gupfa reka kwisogota. Titwotarama ngo nihamara hapfa umuntu. Twotarama agapfa umuntu. Kandi data yadutije ikirere. Aramubwira ngo ngwino hano gira urebe ifungo. Ego. Haleluya. Haleluya. Iyo abakozi b'Imana bataramye bazabakiza ndi bazabica. Ego. Hazabohoka ibintu. Abari barwaye bagakira, abari ingumba bakabyara, abari bashonje bakarya, abari babuze icyo bambara data kaza nibyo bambara. Kubera abera b'Imana bataramye. Titwotarama ngo abantu batahana igihombo. Dutarama abantu bagatahana imitima yabo. Amen. Wakongeza itabaza araza ngo amare gushika sanga ifungwa zose ziri mu. Wafata Pawulo na Sila arabamanuka. Washika bose inguma. Arabagaburira. Wamare wa murizi wa gereza aravuga ngo je n'uyu mugore n'ababana tugiye gukora igikorwa cyo kubatizwa. Nijoro. Uko wamanukana kuri Yorodani nijoro kwamba ngo bamurebera noneho yasaze. Usumwa abanyamasengesho bari abaravuze ngo barakora uruhimbi intambara za maziba. Ngo se byara abayumbe bankoya meza. Kandi Yesu yaravuze kuko muteranye. Kandi aho muteraniye. Aho. Hatari za sepake na za kadezi na za babake. Boga bari barama ku minota yose. Umongo bari. Nehemiya ngo arasenga ngo akubite 40 jours ngo aje guprotocol ngo yinjira umwami aramusuzuma aramubwira ngo Nehemiya ko ndabona uhawe gendana umubaba nuwige aravuga atashwida taki bambwiye ko amarembo yo kwa basogokuruza yahingike zarasenya bituruza basogokuruza ni wazi ngo none uransabike yamavuga ngo novugira hano no hubuka barasubira aje kongorera data ngo aramubwira ngo umwami karambaza ngo se sabike ayiya umva we apana guhubuka umwami arambaje ngo se sabike yamamubwira ngo nimakugira ubuhake ngo nohereza ngendi wacu nje kusana Yerusalemu yasenye Amen. umwami yamamubwira ngo ndabyemeye kubera amasengesho
amasengesho n'amaboko azakora muri depo y'Imana. Haleluya, haleluya, agakuramo ibisubizo byose. Amasengesho iyo twasenze n'amaboko azagenda akama yinjira muri depo y'Imana agatoramo icyari kikugoye cyose, wakamamanura igisubizo cyane. Mwami yamamubwira ndakwemera taha, waragize nawe akoranya abandi ba Yuda arababwira ngo dutahe tuje kubaka Yerusalemu. Ni wowe bireba, yumva ni we bireba ko tuza tugaruka tuvuge ngo ni wowe bireba. Yego, ibi yabisenyuka ni wowe bireba. Barataha ngo bamare gushika ngo ntiyashoka avuga icyari kimujanye, ariko Nehemiya ndamukunda n'umugabo warugira ibanga. Aravuga ati amakuru mbarirana zatura, reka mbanze ngo nijoro nabo bazanye bamaze kuryama ngo azukana n'ifarashi gusa yari imuhetse, ngo aragenda azunguruka Yerusalemu ahereye ku irembo ry'intama. Yerusalemu yarigira amarembo 11, ahera ku irembo ry'intama arazunguruka arasubira seruka ku irembo ry'intama, ngo asanga amakuru bamubwiye Yerusalemu yarasenyutse. Ngo amarakoranya abantu arabwira ngo se ntiwireba ko tumeze nabi, ko muratekereza ngo tugume tumere bene ukunguko, ngo nimuhaguruke twubake tutagumya kubigitutse. Ni wowe bireba gukuraho umurimo w'Imana igisuzuguriro cy'imyaka myinshi. Murimo w'Imana utuku, murimo w'Imana. Ariko mwebwe umurimo w'Imana wawe se kugasugurika, mwebwe ntimuzamurakara. Wa musi Dawidi yaserutse gurika kwa ba Goliyati, ngo asanga Goliyati karatuka Imana ya Isirayeli, karatuka ubwoko bwa Isirayeli akabatukana n'Imana yabo. Aravuga ati none ndatangara, abagabo bazabihanganira byinshi bende ibindi bizabyihanganira. Imana ya Isirayeli kiratukwa na Goliyati wafukamiye ibigirwamana. None arahagaze Sawuli afashe Abuneri umugaba w'ingabo n'ingabo zose azihishe mu myobo. None igitangaza kirabaye, aya makuru azovugwa mu bandi bagabo. Yamavuga ngo ndi umwana muto ariko ndaje kurwanya Goliyati, ngo nkureho Isirayeli igisuzuguriro. Dawidi yari afite imyaka bazavuga ngo hagati y'imyaka 16 na 18. Urumva ko yarasize. Umurimo w'Imana ndi wosuzugurwa ngihara, kubera ko umurimo w'Imana watutswe ugihara uracece kurabiko. Nyuma ya Nehemiya hashize imyaka 13, Ezira arafatwa, aravuga ngo naje ngiye gutaha. Ezira yakoraga imirimo igera ko kuri 3. Yari uwo mu nzu y'Abalewi kwa Aroni, yari umwanditsi w'amategeko y'Abisiraheli, akaba n'umwigisha wabo. Bageze bashira abantu kuri tablo bakabigisha ari amategeko 10 Imana yari yarahereye Mose ku musozi Sinai. Igituma abantu babaye ingwingira ubunyine mu ijambo ry'Imana ntibashizwe kuri tablo ngo bicare bigishwe. Ezira ngo yageze ashira Abisiraheli kuri tablo, agahera ku itegeko rya mbere akageza kuri rya 10, ngo yari umuhanga kuyasobanura. Ijambo rya gatatu ngo yari umutambyi wahagarariraga Imana, akaja kubicanira Abisiraheli bakazana ibitabo, ngo akahenda henda Imana. Ngo nawe ahagurukana n'indi sehemu yari yasigaye, aragenda ngo amare gushika Yerusalemu, ngo asanga Isirayeli muri ya myaka yose ngo bariyandavu. Abantu tibatinya, ngo amare gushika asanga ngo Abisiraheli bafashe abagore b'abanyamahanga barabashaka, ngo kandi icyo cyaha cyakoze uhereye ngo kubatambye. Sanibaza ariko abo barabatambye bameze, ariko ndagusanga n'ubu bari kangaruki abashumba batamize Yesu. Haleluya, haleluya. Sokoma dukoza amayitaje, no kundati gusa dukora amayitaje mu ijambo. Wasanga Yerusalemu rwamye rubimvange, abana bavuga urunyamahanga n'uruyuda ndibatomore, bafashe imvugo z'abanyamazi babo z'abanyina ngo bafata n'uruyuda. Yerusalemu ngo yamibimvange. Nehemiya ngo amare gushika aravuga ngo iki ni mu byaha bimwe Abisiraheli bazize, Abayuda bazize abajibabeli, ngo niki kirimo none kandi murakigaruye. Ngo atekereza aho yabaturuka, ngo arahabura. Twasomye ngo yamagenda imbere y'urusengero, ngo araryama yubikinda mwivu, amaze ngo ararira, arizwa n'umurimo w'Imana.
arizwa na Yerusalemu n'ubwoko bwe kubera ibyaha bari bagiye. Ngo ararira wereye mu gitondo, ngo ararira saa 2, ararira saa 3, ararira saa 4, ararira saa 5, ararira saa 6, ararira saa 7. Ngo ageze igihe cyane mugoroba, ngo Shekaniya umukuru w'umudugudu azana n'Abisirayeli, ngo baza bose baye bahinda umushitsi, ati Yesu iragiye kutugwa mu maso. Ugira gahinda ku murimo w'Imana, uri mu kuwuririra. Ngo baraza bashika muhagarara hejuru, baramubwira ngo Yezera we, ngo byuka. Yesu bari cyubahiro. Haleluya, haleluya. Shekaniya ngo aramubwira ngo byuka. Ngo aracyari ibyiringiro nuko yuko Isiraheli yukira. Haleluya. Aramubwira ngo aracyari ibyiringiro, ngo matumaini yangaliko. Nubwo Isiraheli biyandavuje muri iyi myaka yose, ngo bariyandavuza Yerusalemu ntikigira ishusho, ariko ngo aracyari ibyiringiro yuko Yerusalemu yuki. Ngo amarira yawe twayumvise. Aricyo twakora twihuje hamwe tukubaka tugasana ibicaniro byasenyutse, tutaguma kubiga itutsi mu mahanga we. Haleluya. Aricyo twakora twihuje hamwe tukubaka tugasana ibicaniro byasenyutse, tutaguma kubiga itutsi mu mahanga. Rekera ngo Yesu mari cyubahiro. Reka ngusabe ku gicaniro cyawe cy'uyu mugoroba cyongera kandi gusa. Haleluya. Aracyari ibyiringiro ku bicaniro byo kongera kandi gusa, kandi biciye muri wewe. Gabaza mwarubirwa ngo duze Imana icyubahiro da. Haleluya. Wavuga ngo mbona se we. Haleluya. Ariko Yesu ni mwiza. Kunda da. Ni kuri Imana kunda da. Mugabo umwe yaranezerewe, yari umurevera yanezerewe ngo tuzini gisirimba. Yamamagara ngo naka ngo bya Mungu vinatomboka. Ya Mungu vinatomboka kweli. Yesu mari cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Vinatomboka. Ndio. Bya Mungu vinatomboka. Ndio. Bya Mungu vinatomboka. Bya Mungu vinatomboka. Yesu mari cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Shekaniya ngo abwira Yesu ngo nukuri ku Imana Abisiraheli baracuma, ngo barakoshe barashatse barabyara, ngo kandi Isiraheli bayihinduye icafu, ngo ariko kandi yaracyariho ibyiringiro yuko Isiraheli yakongera kandi ngo kandi biciye muri we. Amen. Ngo byuko bikore, ngo kandi ntuti ngo tuguhagaze inyuma turagufasha gukora. Nehemiya aravuga ngo ubwo mubivuze ngiye kubyuka mbikore. Barangiza igitangaza, ariko Ezra yaragira ubushishibuke, ariko niyo muntu nabonye ugira ubushishibuke.
yamavuga ngo tugiye kwirukana umugore w'umunyamahanga cyo tumwirukana n'abana yabyaye. Aho imyaka 40 yari arimo nabuzuguru ngo akorere sansema burya ngo hari n'igihe cy'ivura abantu ngo bakama batonda baye bahinda umushitsi ndakindi ni huduma ya Ezra yari kwisenyagura. Haleluya haleluya twasera imbaraga bizasumvisha abantu bakuvima. Umugabo ngo kamavuga ngo gutandukana n'uyu mugore n'ababana nk'abasenda ntibingo ariko nta kindi baje kubi wabo mubi ntibyari gukunda n'ukuri. Ezra ndiba baramuteye amabuye ariko ngo ararira arasenga genda usenge wongera usenge utandukanye gusenga kwawe uko ariho uzagukiriza satangirika wakishize ku bwawe. Genda usenge wongera usenge utandukanye gusenga kwawe uko ariho uzagukiriza satangirika ya Ezra ngo ikora ku mitima y'abagabo ngo baravuga ngo turaba abapfakara ariko kugira ngo Yerusalemu yere. Bwana sifiwe, Bwana tukuzwe. Dufite abashumba ari mu kwamavuga ngo nokora ku mukristo ngo nukuri kw'Imana mbaduse gutenga kwarashize ntenge basohoke. Yo haleluya Haleluya bikibaho zabaye amateka n'ingwiza murongo bapfe kuza gusaba gwire tubare benshi amatura azabe menshi dukore ku mukristo turisenye. Ezra aravuga ngo ndabapfakaza kuko Imana ariyo yabivuze ngo baremera ngo akorere sanse mahari imvura. Baraza bakuru imidugudu bati reka tuza duhamagara tugiye gupanga tuza duhamagara ekipi imize none iyindi zejo. Akamabwira umugore ngo sohoka n'abana bawe ni bari 7 ni bari 8 ni bari 10. Uyu mugabo nubwo ashaje azongera kandi ashaka mu Israel. Dukeneye uruzaro rwejejwe. Gatekereza cyo gikorwa ninde mugabo wo birinduka. Bagamagubwira ngo nyira naka nasohoka n'abahungu be n'abakobwa be bagenda maze usigare gutyo. Aho arimo kwamavuga ngo ditumushaganya ngo afitemo famille ngo barama bamushigikira bama basohoka ngo ari ngo zibiri zita ngo ryakandisa ndari maze afazali ngo reka tumureke. Siko kubaka Nehemiya aravuga ngo aho kubakira kuri ibingibi hungu twosenya kuri bintu abababara bakababara tumene ibishute bababara ariko twubake Yerusalemu ye. Haleluya Haleluya kuja mwijuru tuvuga samagambo kuja mwijuru tuvuga samazina oya kuja mwijuru tuvuga ukwihaniza habzacu kuja mwijuru tuvuga samagambo samazina sizakororome samazina yikirenga sibare samazina y'abareverana ba pastori nari yandi ndavuze banyira yobomererwa nabi siko kuja mwijuru sikibari cyo kuja mwijuru nukwihaniza gusa niyo formule kuja mwijuru. Samazina sukumenyekana sukuvuga ubutumwa neza suguhimbaza cyane tukaramya samajwi neza sugucuranga cyane kuja mwijuru tuvuga nukumena igishute ibyaha bikihanwa. Nehemiya aravuga Yerusalemu kuna ngo tuyoze nuko tubanza kuyisenya kurya yari ko asa nuhaye usenya ariko ahaye yubaka kugira ngo umukristo babe mwiza nuko azabanza kuyisenya ariko nyuma ni hagaruka kandi akiyubaka. Ngo arangize gukora icyo kintu ndashoje uvuga ngo Bwana sifiwe ariko bankukora munanganuve da numvise umwuka wa Yesu kora munanganuve
ni wewe uzi no gucuranga. Uganisi turimo kandi tugonze n'abashi abategereje imirimo ntabwo Yesu yadusize tuzi gusa Amina. ntabwo tuzi gusa egana tukane umva Ezra wa data ngo arangize uwo murimo akora umurimo wa kabiri. Umurimo wa mbere yakoze ngo akasafisha Yerusalemu. Hallelujah. Warangiza akora umurimo wa kabiri yatasha ari umutambyi. Ngo asanga ntibari barigeze bubaka ibicaniro ngo nibamara Abisirayeli bazana ibitambo bongere bahenda Imana. Ngo aragenda arasubira kandi ngo yubaka igicaniro muri Isirayeli cyari kimaze imyaka. Iryo myaka yose bamaze mu bunyage. Ibicaniro byari zarasenywe mu byasenyutse. Imana ndi yari kivuga mu Bisirayeli kuko yavuga giciye mu bitambo. Ngo Imana yari yaracecetse. Aravuga ngo reka nongere kandi ngarura Imana muri Isirayeli. Ngo Imana yongere ivuge. Nimba ushaka ko Imana ivuga uyu mugoroba wubaka umutima wawe ni wowe bireba. Ngo yubaka ibicaniro ngo amara Abisirayeli bazana inka nziza. Bageze abaje gutamba ngo bakazana inka idafite inenge ngo ifite ibara rimwe ngo kandi byibushe. Bageze bamwe baterura inka nziza y'igaju ngo bakabanza bagasuzuma ko itavunitse cyangwa izayumva. Bageze aho ngo bakayikanga bakareba nimba ihaye yumva neza. Iyo idahaye yumva neza ntiyageze gutambwa. Bakareba ko idahaye ishunuka icumbagira. Haleluya! Abagituye mu ihema. Ariko ubu dusigaye tuyihendahendera mu mitima yacu. Iyo tumaze kwihaniza tigituye mu ihema isigaye ituye muri twebwe. Bazana inka nziza, bazana intama nziza, badashoboye bazana inuma. Ezra ngo akora umurimo w'ubutanga. Imana ngo irasubira iravuga. Imana yari icecetse ibya myaka yose. Imana irasubira iravuga. Niyo bireba gusubira kuvugisha Imana. Imana ikongera ikabumbura kamwe kavuga biciye mu bikorwa uhaye uko. Zizi. Ya. Simari chweno. Hallelujah. Hallelujah. Ni wewe. Amen. Imana isubira ivuge. Imana ivuge biciye muri wewe. Usanga igicaniro cyari cyarasenyutse muri wewe. Kugira ngo Imana isubira ihendahendera gutora. Imana isubira ihendahendera umuhano. Wabantu barasubira barahembuka. Amen. Bibiliya ivuga ngo muri Yerusalemu amaze ngo hababura musho. Abantu barasubira baruzuza. Abantu barasubira bataramira Imana. Biciye muri Yesu. Yewe hari imbaraga zabitswe ariko zitapfuye. Zikeneye kuja gutarama. Zikeneye kusana ibicaniro. Abagore bagasubira bagatega amaboko. Nimuvuga ngo Bwana asifiwe. Amen. Abagore bagasubira bakandika amandiko. Abagore bagasubira bakuzuza. Abagabo bakahanura. Biciye muri wewe. Abaririmbyi bakaririmba ijuru rikamanuka. Bari bagira n'umugwi wo guhimbaza no kuramya abada. Ngo bageze bahimbaza gusa bakabikura ibintu byo mwazo kwa Dawidi. Dawidi yari yaraguze ibintu by'imyirongi n'amabubura n'amashaka. Amadurumu n'ina za sente n'abigabi ngo bakabikubita bikabomborana. Amaze abaririmbyi bakarama. Imana ya Isiraheli bikamanuka. Ikaza gusura Yerusalemu. Usumwe ngo barabicuranze Hezekiya amaze kuba umwami. Isi yari yarimuye Imana yubakira ibigirwamana afunga urusengero. Hezekiya ngo bucamara kuruki amaze kuba umwami ngo umwami wubasha Imana arakingura.
bamare gukingura aravuga ngo Imana isubira kugira ngo itahe urusengero reka nzana abaririmbye mwihangane ndasenza baye bataha reka nzana abaririmbye ngo abikura ibintu bya Dawidi bari barabibitse ngo bamare bararamye ngo baramye aranezerwa aguruka da niwawe microphone tambuka Nishima urahunga ngo bazamura amaboko baririmbye muyazamu mazengira ijambo ngo amare Hezekiya we arapfukama nihaze ko abaririmbyi batatu hano mbere yaritamburuye ni muzu ngo amare we arapfukama bo mugume muturune mu yamuri baramugota wategamo amaze ngo azamura isengero aravuga ngo Mana wongera utaha urusengero data yari yararwijijemo ibigirwamana barahangara habari Imana ahamagara Imana wese Imana icyubahiro muregere haleluya duyo ibaswe Yesu Mana ubwiza bw'Imana bwamabumanuka ngo Hezekiya apfukamye ku gatuti abashumba ba Yesu wayasenga abaririmbyi baye baramya kuko mwari mugize ngo baramugota yaritamburuye isima urahunga ikingi umuco garara mu rugo rwanjye yaritamburuye isima urahunga Hallelujah! Nimusani bicaniro byasenyutse kugira ngo Imana yongere ihenda henda. Takindi kizagenda henda Imana no gusana igicaniro. Warangiza uwo muri makoro muri wa gatatu ndasoje. Wagarura Pasaka. Pasaka bari bayiheruka hehe. Bataraja mu bunyage. Pasaka maraso ya Yesu. Mana yari yarababwiye ngo iyi Pasaka koreye muri Egiputa nk'icifura za Farao. Ngomba kirishije amaraso y'umwana w'intama. Iyi Pasaka ntikave muri mwebwe. Abantu bari mu muri ya Pasaka twakagombye kuza tuyizihiza tugatangira nkana kane tukageza ku cyumweru. Tukavuga amaraso ya Yesu. Tukavuga agaciro ku musaraba wa Yesu. Ariko ndagukunda Pawulo yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka. Ngo nubupfu. Nico gituma bamaze kuyipfobya. Ngo ariko kuri twebwe abahaye bakizwa n'imbaraga za. Hallelujah! Ijambo ry'umusaraba kuribwira badahaye bajayo ningo kubwira imbwa ngo genda utora ifaranga yozitora nabo bari mu kwamaberekerayo ariko Paulo yaravuze ngo takindi nkikirata nguko uyu musaraba wa Kristo ngo wanteye gupfa ku byisi ngo nsa n'ubibambweho ubusambanyi ibigirwamana ubusinzi ngo biri mu guhindukira ngo bije gutora Paulo ngo bigasanga narabambwe ngo naje nahindukira ngo nje kubitora bigasanga Kristo yabikubita imisumari Imana icyubahiro haleluya haleluya Ezira ngo agarura Pasaka abakristo batagitekereza ku maraso ya Yesu Gorigota kera waricaga banyabyaha barashiriye ababyeyi baraririye kuko babuza izina ryawe ni Nyabiyaga uwagiyeyo ntiyagarutse kuko wicaga haleluya Igorigota ngo wari umusozi wavume uri hakurya ya Yerusalemu wageze ugendayo yageze abayashikatiwe burundu ngo gupfa akaja kubamba ariko Kristo ngo ageze Igorigota wahahindura imbabazi ubu ngubu ndi abakijanga Igorigota wese Imana icyubahiro haleluya haleluya wakwambitse ubusa wakuranye inyuma baragushinyagurira kandi bakubeshewe nikitatumye utekereza kandi ijambo ryawe kambiwe nikitatumye utekereza kandi ijambo ryawe
amina nikitatu kandi ijambo ryawe nasiwe nikitatu dutikiza kandi ijambo ryawe rikizawe umuriro ukamanuka bagashawe iyo wongera kuvuga amase kamanuka mwami we iyo wongera kuvuga ingabo zikamanuka bagashawe haleluya muhagarare ngiye gusenga. Iyo yongera kuvuga ego Yesu iyo yongera kuvuga, Petero yaramubwiye ngo turarwana. Yesu aravuga ngo amaboko y'abisi ntaza ndwanirira, urugamba rwanje n'urwo mu ijuru. Ubu nyine yaba naraje kurwana nari guhamagara ijuru rikohereza za legiyoni 12, kandi legiyoni imwe ngo yageza yubakwa n'abasirikari 6,000 bikubega na 12 ibihumbi 72 by'abasirikari ngo byari kumanukira ababaroma n'abayuda ahangaha kuri Getsemani, amaze bikabamara ngo ariko sirwo rugamba rwanzanye. Urugamba rwanzanye n'urwo kushigorigota, namara gushika ngatega amaboko kavuga ngo abarushe bose n'abaremererewe ngo nimuza munsange ndabaruhura. Tuheze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Wakajenga Pasika, atangira Pasaka, abwira abantu ngo dusubire twizihize Pasaka, ngo twibuke gucungurwa ko muri Egiputa, ngo twibuke imfura za Egiputa Imana yishe ku bwacu, twibuka amaraso yamenekeye igorigota, ngo ducungurwa n'amaraso yasizwe ku nkomanizo z'ibihambiro by'amazu yacu. Mureke mbabwire igitangaza naje gutekereza. Hari umwana umweruka gukomanta abayumbi bazavuga utuntu nkatwumva. Yaravuze iryo jambo aravuga ngo muri Egiputa ngo bishoboke ko Farao yari ifura. Afite ifura yiwe, ya mfura ye nayo ifite ifura, indi ifite ifura. Mwa Farao wonyine ukamwerekeranya urugenderero rw'ifura, nawe ubwiwe ni ifura. Mwana aka nawe ni ifura, nawe afite ifura, ifura ye nayo ibyaye ifura. Inka zuburiza, inka ya naka ibyaye iburiza, yikurikira byaye iburiza. Ngo amabasanga y'Egiputa ni imirambo mu gitondo. Ngo Farao arababwira ngo nimwaguruke mugende muje gukorera ya mana ya. Ngo iminsi 3 mwasabye mu butayu, byari bivuga iminsi 3 ya Kristo azamanuka mu mva, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Wakazuka na ushima. Wazuka abwira Petero ngo nimepewa mamlaka ya mbingu na nchi. Haleluya, haleluya. Ni wowe bireba, ibi byose ni wowe bireba. Kugura tapi ni wowe bireba, kugura gatuti ni wowe bireba, kugura imeza ni wowe bireba, kugura intebe ni wowe bireba, gusengera itorero ni bireba, kwambika pasiteri ni wowe bireba, gukiranuka ku cyacumi ni wowe bireba, amaturo ni wowe bireba kubikora kugira ngo ubwami bw'Imana buzamurwe. Ijambo ry'Imana ribafashe. Amen.